Chahi ani heno chatharakliba lan asina maram oiraga kuki khutlai paibasingna mayum makai mai thadok pikibadagi Lanjellaktuna hauze Thobal district ke Lamding Higher Secondary School ge relief camp ta Leiriba IDP Ningol singbu Chakoukhre thoram ama ngasi Lamding ikop ningthauge laibungda pangthokre Lamding laikai manga gi apunba group ama oiriba Lamding WhatsApp group na sinduna pangthokiba Ningol Chakoukhre thoram aduda Khangabok SC ke MLA Okram Surya Kumar MLA gi loinabi Dr Miki Hizam Lamding WhatsApp group ki S Chauba Singh amadi Sangayumpham Jilla Parisad ki hanagi ZP member Jilla Parisad member MD Hibzur Rahmana athoiba mithung sing oikhi Lamding Higher Secondary School gi relief camp da Leiriba More amadi Churachandpur gi IDP Ningol singna harau momon mino kaloinana Chakoukhre laktuna mabung mopa mache machan mane singa harauna chak chaminaba amadi MLA Okram Surya Kumar amasung Lamding WhatsApp group ki mabung mopa singna angamba khudol sing tambana mabung oiba thoram oikhi ngasi ge Chakoukhre thoram ga mari leinana Khangabok SC ge MLA Okram Surya Kumar na haikibada ngasi mak relief camp ta leiduna awaba kaya khangliba IDP singna masa gi mayumda hanjinba yadriba fawba khongjang khaloi Lengakna santi hanjilakle santi lakle hairabasu Lanjellaktuna relief camp ta Leiriba singasina masa gi mayumda hek hanjindriba fawbadi irang nemle santi leire haibagi haibasi yajaningde hairaduna relief camp ta Leiriba singasina mayumda hanjilaba matamda irang leitaba santi leiba Manipur ama oigani haiki mathang chahi ki Ningol Chakoukhre lakpadadi ngasi relief camp ta Leiriba ima ibel ichel singna masa gi aseng mayumda leiraga ibung ipagi yumda Chakoukhre chaba ngamba oinaba hotnaminasi haiki ngasi gi Chakoukhre gi thoram aduda Wangjing Lamding Municipal Council gi councillor Y Ibo Pisak social worker Laisum Subhas Y Bashan Lamding WhatsApp group ki president S OJ treasurer L Roman Lamding WhatsApp group ki advisor Ngangom Joy amasung K Shamasu dice member sing oina saruk yaki Bayang ki yuto oina isor ki laibuni isor ki bahani ayam bayang na terjadi se rasa mengenal oina kasih Ningol Chakoukhre ki rasa imai bel bayang sing anu oina si laibi ko bayang sing se he muhim da hanjani ko apa ki kunjung dekha ki kunjung sube se roi he sing ka bayang bayang ko da hanu ki sing dari yo ko benar dengar musik hai gini sadi berarti sadi lele sadi lele sadi lakto le ima ibe bayang sing ahal dengan ipa bayang sing more de la iba jo sa de la iba Imphal de sien de bayang sing se masa ibe na he kanjeng tu bawa ilang kare hai se si ini dan ini project na haki padam yang menurut haki padam di menurut hanjaba santi Leiriba sakut to ni pulang santi Leiriba ni pulang jadi yang maksimum sudah pamil yang sing dan supaya ini yung besar ada ini pamil apa yang ada di yung sudah aku semua itu dulu hanjaba biu hai se imai yang sing masih padam dan berakhir adalah pihak itu penting masih layer su nama su masih dimana belti selesai yang masih sudah ada betul calon tentu umum berakhir se malah itu iba Ningol Chakoukhre yang lagi masih sudah bingung dari soal yang lain sih kalau masih ay pusigi kalau zero ini itu saja. Menurut saya pemilu di mana yang singko apa ini kami di negeri anak itu orang sehingga apa itu kalau boleh sekian mungkin anak ini umum yang semua bisa apa itu boleh sekian apa bayang di nomor ini sehingga mana kalau kita bahas ada di kami anu koi hati pada kami hamzan ini betul sehingga jadi imam yang isi yang cerdas yang sincere mari mari mereka mana betul sih yang baru yang apa boleh berdoa satu ini musik masalah kecil yang sudah tahu apa video ada suatu komunikasi dan kami yang dipandang bagi leader yang dipandang di imai bel yang sing
IDP oda Leiriba halaman mayam isa mayam singse masih ang hanjal halaga sama-sama sing mga muong hanjalan sini kami pada sini na ayat hanjali masih ibu ni jawa dasu imam berarti jawa mayam na mana saja kami mana saja Leiriba mayam siapa apa yang hanjal itu mampu review mana saja itu mampu review hai review hai kisah hanjal